тренировка режиминде MP5 челлендж орындагалы жатырмын. Және де көптөгөн хедшоттар берүүгө тырышамын. Эгер хедшот көп болуп атса, тиркелмегендер тиркелип және де унаса видео лайк басууду унутпайсыз. Одай болсо кеттик достор. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that.